Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, bigat! Naa, adda ka di parikot mo ninya. Nadadaal man na adal daw ko ang nakakita kada kayaw. No apay ngamin adito'y pailaang at tinagdalanan niyaw. Dito'y laang matidalan may. Kan awan matidakas nga inaramid ko kan ka tapnuguraan nakakasta. Diyak kaya tikas ta pa nagbadbado yaw. Anya, Mabalin ka day, ano rumwar kayo kat pilien yung matatay presentable akawas. Saan nyo abagay tikas ta akawas? Kas kayo lahanger. awan mati makitak ama di iti kawas ko. Apay, awan ti sarmeng ija balayaw. Bayam, agsarmingak to apaman ang makaawi da. Naputot man rin ti ulo managawid ninya bakay. Kasanaw, bigatan anin nanalo siya ti masabat ko di tadalan. Apay ay akaguram unay ni Nana Lucia. Adda ka di naramid na di mo nagustuhan. Diyak nga rod kaya tikas di pa nagbadbado na waldo lakay. Ay nawaw, agraman pa nagbado ti karuba pakibiyangam. Pilyen damat ko maatibado amay bagay kadakwada. Kat bagay mo't ni Nana Lucia dagiti kawas nga isusuot na. Kano aglang lang ang hanger itay. Ay nawaw. Si Kati ayan ti parigod bakit. Nasken ngagpa-check up ka, sinyalis daytan. Awan sakit ko. Kumkumpurmila dito ti tilawang. Saan ka kadipay analpas, Lucia bakit? Saan pa'y tinong lakay? Ay nawaw, itay ka pa'y ditasangwanan tinalawas at mingtayaw. Aglisi ka kumamit ta siyak matyag sarmeng. Awan mati makitak ama di iti kawas ko lakay. Awan mat, pagbagay mo tupay. Saan kanumag ko na ninya? Agrup-rupa ak kanu ahanger lakay. Hanger, Isumati ko na ninya itay nasalaw ko di ta kalsada. hay apaw. Di mo lata ni kaskasaw nuan niya iti bagbaga dayjay atao bakay. Day tapay lang mat anin niya ti kunam. Dilawan na amin na makita na. Ay aguray ka lakay. Adda ka di papanam, nakapulis ka mag. Agpasintro ak, mapanak lang agpapukais. No kasta nga road, gumatang kamot laangan iti abastaw, tapno sa anak kun nga agpasintraw. Ay, una, mabalain, ilistam laang tamangan no at dati malipata. Agyaman na, tanakalagip ka basang. Ni Tata Tinong nga'y nanalo siya. Nagpasintro, Melissa. Anya nga'y tinaramid na iji sentro, nana. Agpapukis ka, no? Usto ano nalagip na ti agpapukis. At idugmat nga minan ti buhok na, nana. Wan nga road. Na, una yan, day ta akaaruba yun, nanalo siya. Apay ka, day. Agsirip-sirip man ang ititawad, Nininya ka, day. Wan, masiguradok nga iso dyan nagsirip itay. Agsipsipot siguro manan iti dilawan na. Talagamat nga inbakbakit nan ti kasta nga ugali na, nana. Isu nga awan apulos ti gayem na, takasta ti ugali na. Karurod na met amin. Uray siyak, nana. Tunggal agsabat kami dita paradaan. Ada ka na yun comment na kanyak. No daduma, suggestion ka, no? Adayumat anapimpintas ka, ngam iti daytaanin niya, Melissa.
Agrubata ko ninyo bakit? Magananad ka. Itama, tama nga nung makiapa ka manin katagiti karuba na anak. Saan ba't asyak ti makiap-apa ka dakwada, lakay? Ay, amok ti ugalim bakit? Syakla ka na yun ti kamaliit imatang mo. Saan da ka nga paan dagiti karuba? Nawan ti makagapo. Agin sisingpet lang dagita, no adda ka lakay. Ngam no awan ka, natangsit damat. Agdalos ka gid nawan da ramidam. Tapno adda ti pakakumikumam. Jakat nga agawid kang adda manin ti kabinpinog kaw mo dita. Nawatam ka de. Wunan, agrubot ka kiti. Tama nga numala daw ka itilakad mo. Agpakada ako nanalo siya. Ay nawaw, nasapa pa'y mo't, Melissa. Ada nga min napatag-alakad ko, nana. Imay kayo laang sinarungkaran. Alaam nga ron daytoy basang. Ay, no, anya kay dayta, nana. Kamuti kan sa ba? Mayat dayta ang mailing ta. Ay, no, agyaman naklaunay, nanalo siya. Awan anyaman na basang. Pasensya ka ano dayta laang ti kabailan mi nga ited kan tatam atinaw. Da kayo kit di mat, nana. Sa anak mat adumaw dawat iti kasukat dagiti tulong ko kada kayo. Alaam kit din. Tapno maraman ang ti bunga ti mulam eh. Ay, nawaw. Ay, niya mo day ta kulay ta buok mo, Melissa. Kas la rainbow, mait. Agur uray gaya man ti perfecto akalugaran mi dito'y dalan. Day, apay adi ka sumungbat. Day talaan ka diti ibaga manang ninya. Ay, no siyak ti sika. Brown latta ko man ang kulay. Awan ti bibiyang mo ata isumat ti kayat ko. Buok mo aya. Ay, na suggestion laang mit Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Ay, nawaw. Ibagbagak lang aruden no anya akulay ti may bagay ken ka. Ulitak manan. Saan ko akasapulan ti suggestion mo? Anya kumati ammom no may papan ka dagita banag ngay. Anya ti kunam. Ulitam man. Saan asyak ti butbut ngam? Saan ka kabutang uray no bakbakat ka ngam iti siya? Ay, nawaw. Apay akas ka ngay tapukis mo, tatatinaw. Iso ka no matibagay ikaw. Una dayjay barbershop ninya. Pangit tupay. Anya? Patpatsamba na kitang agpukpukes. Haikat ati bagay mo. Kasta ka day? Kawamat. Kita amat Kasla iskrab mo tapukis mo. Di balilatan Anya adi balilatan. Ay na, marurudak to pa yung mangkit kita iti kasta pukis yo. Agkalugong kayo manlaangan, nasakit iti mata. No marurod ka, agkidem kalatan, tapnawan ti parikot. Agraman pokis kaw, pagparikotampay. Bagay mo matgayam ti pukis mo, tinong lakay. Katuan man ngamen bakay. Nangag ko ti panagsasaunin niya kan kaitay. Di mulatan ni kaskaso na itakaruba bakay. Awan ano kasta ka na yung talaga nga awan ti makigayim kan kuana. Oray asino met Mano atawan dan ditoy, ngam awan pa'y tigayim na mag. Ay nawaw. Asino met timayat amakigayam iti tao akasta tigalan na bakay. Kagura na amin nakaruba na. Nagadoa suggestions na. Jak ammo. Amangan kit dinusan laang akaruba na. Amangan no entero kit din ang bumarangay. Kat kagura na. Lakay, nakitam ka di ti pukis ni Tata Tinaw. Wan, bagay naman. Jak magustuhan ti kasya pukis na. Katno bagay naman. Bagay na ayamay, saan tupay? Hay kat ti in-suggest ko kenkwa na itay. Na, adala ka na yung timay bagam. Suggestion ko laang ba't Suggestion mo na lawlawatan bakit? Anya ko matibibiyang mo. Kat saan mo't asikat asawa ni Tata Tinaw? Saan nakamat nga anak? Agraman pukis ti asawa ti sabali, pakibiyangam.
Sakit mo samot din ka. Ay saan Ay. Awan sakit ko. Ibagbagak laang dagiti makitkita. No saan da daw dawatan ti suggestion mo. Agtal na kalataan. Naawatam. Anya ti ko na Waldo. Saan ka nga agawid iti duwang aldaw? Wen, ni boss ti mawag itay. Ay nawaw. Papanan niyo aya. Referin mi ti rest house day di Bagyaw. Okay. Ti kanain kung ay biling keng ka. Liklikam ti makiapa. Sa nagaputa awanak iti duwang aldaw diti balay kung makiap aba ka manan. Ulit-ulit man. Ang mga nodan tumanan ti karubang umawag na awanak diti balay ha. Di ka agar arami diti pagparikodak. Nalawag. Wan. Masabakin doon bigat. Si kanton ti makamo dito balay. Nagititarakin ko. Di mo liplipatan na bakan na. May sala ang gaya man tinabati ang maintenance mo. Lo siya bakay. Pang may sabulan laeng amin tiinyag ni Melissa ide, lakay. Ibagam kan Jose. Tawagan na. Nalpasen, impatex kun itay agsapa. Anya ti kunana. Mangyag ka de. At dati trabaho na ita. Inton bigat ang makaumay. Nasayat mat nga ron no kasta. Kaslaawan ni Waldo di tabalay da, lakay. Wan, at nakano ti aramiden day jay bagyaw. Isumat ti kunanay dinasabat ko ditadala ni dinaminsan. Isumat lagayam abugkaw day tanin niya itay awan ka. Apay kanaw. Inapa namanen ni Sabit akaaruba Uray saan da daw dawaten ti suggestion na. Nagadulat nga ibagbagana. Di mat umay tamakyap. Apa? Ay, naku nampay lakay. Talaga siguro asakit nan. Naimbag ko tasimbang pati asawa ni Sabay. No saan, ang mga no nagpinungot damanang di taparaangan da. Agrubuata kaon lo siya bakay. Wan lakay, ano sampay laang timapan iti bangkag asiksika. Naskan nga urayek ni Melissa. Okay lang kanyak bakay. Di bali tabasit lang ang timaimula. Sigurado amalpas ko adagos. Tibalon mo nga ay, inalam ka din. Ay wan, saan pa'y gayang bakay? At da itilamisaan. Makitam da ita, managlilipat kamot talaga. Di karumrumwar no awan pa'y ni Melissa bakay. Apay kuma, agsagadaklaang ba't iti paraangan tayo? Sa kanto agsagan no sumangpat ni Melissa. Amagan no makita na kadayta ninya, kat kumkumpurmi manan ti bagana. Amagan no saktan na ka, kat awan ti makakita. Amok ti ugali dayta a tao. Bakit manwin nulakay? Apaan na amin? Awan ti pakawanin na. Ay nawaw. Makabulan lang, idinaudi ang nagkita tangam. Kastamat tenti lang ang Melissa. Bimakit ka mat. Saan asikati gagarak dito ninya? Aglisi kay tidalan ko. Na. Kasarsarita ka, di naktalikudan. No awan maaramidam, maturog kalatan. Wano saan, agtutbras ka mat Tani, makaulaw mat tisang aw mo. Gapo iti kababantay mo iti biyag ti sabali. Di mo masangot ti agtutbrush. Na. Aanya ti kunam. Kinunak, agtutbrush ka. Adayo ka nga maangot ko ti sang aw mo. Ulitem man ti imbagam. Anay ko, tibok ko, ibatam. Bastos ka. No pisikalan ti kayat mo. Sige, itad ko kan ka. Saan ka akabutang? Anay ikaw ti rupak. Anya, kurang tay? Anya nga ito'y narabid mo iti rupak. Anay, nagsaniit mat. Di ka madanagan. Saan agrabe ti sugat ti rupam? Ngam no saan nakpayasar dengan namnamaam amanayunan dayta? Nawatam? Saan man asyak ti bubisitam ta nabamban nuga? Ay na, talaga makapaasar dayta akaaruba yun, Nana Lucia. Kinaramutak pa yun ti rupa na. Diyak nakapagtepal.
Nakita nga inpungo na ka. Iso asaan ka mababalaw iti kasta reaksyon mo. Husto mo't kiday tapno makaraman mo. Ay, maasarak na. Nabambannog lang arudan ti tao, kas jepay lang ti pasungad naman. Gunggo na ah. Ti kuna na siguro kat kabuteng mo iso akasta. Di na ninamna maapatulam. Nagangot mo't nga rod ti sangaw na nana. Biag ti sabali ti tao ti bambantayan na. Di nan masango ti agtot brush. Imbis nga umay ko lang itulod ti agas yo, awanan. Nakiapa akmanan adi na oras. Ang tatal namat taninin niya itay limaba sa kiti paraangan da. Lo siya bakay. Amangan no nakaamiris beten alakay. Nagapadakin ni Melissa itay aldaw. Apay ka now. Basol na mataang ah. Amumutan ti ugali day tatao. Ay nawaw. Naimbag ano awan tinadangran. Nasugat ka nung nga tirupan ah. Isusamot jay kasla karamot ang nakitak itay. Wen, ni Melissa ti makagapaw. Kahit ni Melissa, kumusta may? Nasakit ka nung ti ulo na. Taimpungot ka nga day ta babae. Rumba nga may barangay ti kasta klase ti tao bakay. Ay nalakay, namin anumatan ana ipabarangay. Ngam awan latamag, talaga asakit na siguro kunak manag. Ay nawa, anyat na pasama kiti rubam ninya bakay. Awanak lang iti duwal daw, nasugat mo tay. Di mo ibaga anak iapa ka manin. Kwa, waldo lakay. Kinaramot ka liti pusa, wano tao. Jay pusa ah. Abay, at imay apusa dito balay? Wen, idi abugag ko ma. Rupak betan ti kinaramot na. Ay nawaw, no sa di no matinagapuan dita pusa ah. Ay, hijak man amo lakay. Hanggang sa nabali. Aging bagtumat laang. Ay nawaw, nakapigpig sa mati music dagita kaaruban. Birthday ka no, may. Mabalin mat nga awan music. Suggestion ko laang manan ah. Ulay kan bakit? Bayam ah. Di bali tay talaeng may. Makarengreng nga rod. Awan ano kasta ka na yun? Kaguram anin ti karuba. Awan ton ti makigayim gen ka. Saan ko kasapulang tigayam? Amom ninya bakit? Mayat no makigayim ka may kalagi ti karuba. Tapno addaman ti guys istoryam ano kasta nawara. Saanan? Kontrolong ngamin tangiwan mo. Naita ti saanda kahit kenga. No adda ngamin ti makitam. Kaya adda ka na yung tinigatibo ang may sawang mo. Isong ano kasta nga adda ti birthday wano agkasar. Di da ka ayaban, takasta ka. Nay, siga magayam, nanalo siya. Iyag ko laang to'y makan apara kada kayo, Waldaw. Ha? Intad ti kaaruba tayo ang nag-birthday. Ay nawaw, agyaman ang launay, nana. Ay, gayam, kumusta mo tirupa ni bakit mo akinaramot ni Melissa? Anya ti kunam, nana? Kumusta tirupa ni Ninya akinaramot ni Melissa idinagapada ko na. Kasta? Kinaramot gayam ni Melissa tayo dyan, nana? Ti ko nanininya kanya ka, pusa ka no? Wan taimpungot ka nun ni baka mo. Iso abim malas mo taon. Anya? Ay nawaw, nangalaam ka dagita amakmakan waldo lakay. Intin ni Nana Lucia, naggapo ka no dita karuba. Anya? Magitam da ita, uray dakis ka kadagiti karuba, nasaya at dalata. Iso na lang ta, masungbatan da, ano kastaan na punuan da. Agraman tarupam, tiguram kanyak, kinaramot ti pusa, sa magayam. Ay, kinapudno na lakay. Nagapa kami ka ni Melissa idiawan ka. Tibiling kukin ka, sakba pimbanawak, kitiliklikam ti makiapa, ngamanyay tinaramin mo. Maudi day jayon lakay. Rumbang laeng. Taamangan no, jay police station ton, di pagturungam no maumarakin ka. Tapilang mangamin mo, tangiwa mo. No awan tinasaya at nga ibagang bakit.
Sana day ta kinatangsi mo, ti pakpakan mo. Di na kun sermonan Mm. Nakaamiris akon lakay. Isungarod adi na kun mangeg ngagbugka-bugkaw di ta paraangan. Takayat kumatan ti agbalbaliw. Kan mangrugi ita. Liklika kun ti agsaw iti dakes. Iti kasta, maadaanak mamot iti gayam. Kasta bakit? Narigat no kaguram amin ak arubam. Awantong tigayim mo no kasta kalatan. Ay nawaw! Liklikam ti makiapa kadagiti kaaruba ken kabarangayam. Iti kasta ket matulungan da ka no addanto ka sa pulang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta mo itong lagi tayo tarakan mo tilapia, tata? Mabalina na may lakaw idun o may alawas, nilaw. Ay nawaw, nagparta man tata. When ta commercial page, di pakpakan ka. Sige kay, kumusta mo dagiti tilapia? Naksayanan tata. Sindami ti daduma, iso aman manulangin tinabatay. Tinapatag, kitsan anasayang. Gumatang kan tumanay ni ti finger lines, tapno masukatan. Ang mga kid din, datilakom di tata. Awan pa, mabitlang, taitig ko king kati cellphone number, ti nagordirak itik. Tapno itext mo tulalang. Ay nawaw, dadakkel ngagpaiso dagiti tilapia ataraken ni Tata Priday. Mayat ama ito no. Di mo pag interesan ti tilapia ni Priday, Nilo, anak ko. Ne, anta ka magam dito nanang. Itay pa'y amang mga guti pagbagam. Awa mo ti plano agtakaw nanang. Adda mo ti taraken ko tilapia. Sigurado lang nila. Nakababain ti maipabarangay gapulaang iti tilapia. Un ka din nanang. Danag yun na. San ko apagan ti tilapia ni Tata Priday. Adda mo taraken ko nanang. Anya nga iti plano, Ginilin bakit? Mapanta ka di maki-birthday. Si Kaman no anya ti makunam, Freddy Lakay. Ang damit ti motor amausar no bilang laang bakit? Ada ka di ginatang mo arigalo para iti anak mo iti bunyag. Kenda, isungaro ta sa saludsudin ka. No matuloy tawon no saan. Tapno amok no bunag mo itong tirigalaw. Mapantangaruden no kasta. Umuna kang gagdigos bakit? Sumarunuwak daw. Si kanti umuna. Ang bumbit ang nakabunbuntog ka nga agdigos ngamiti siya. Dali, siya ko ti umuna. Agawaan manen kunak tanero mabiin. Nakababain mat kada kumpare no maladaw ta. Ang mga no panunutan da nga agpa-importante ita. Si Kamagayam Nilo. Anda ka din ni Tata Friday. Nana Ginilin. Madama ti panagdigos na. Ada ka diti papanan na? Ay, agpalaod kami. Kasangay nga ti anak na iti bunyag. Ada ka di masapol mo kan kwa na?
Umay ko lang isublit to'y gabyon na, abinulod ko, nana. Mala, idisumlatan dita. Kitaan nan to, itun makadigos. Di mo liplipatan nga ibaga nga insublik ti binulod ko, nana. Ang mga numalipatan nga sa pulin nan to kanya day tagapyaw. Wen, siyak pa'y ti kunam nilo. Grabe ay, sigurado ang nag-awi doon, nagiti man nanaw. Then sigurado ang nagrubwatan, datata Friday. Sa dino ti papanam, katrabi nilo lakay. Ha? Di talaan bakit? Lawlawag man. No siyak tag sa lutsod, kaya't ko ti kumpleto asungbat. Mapangkulaan kita ang titarakin ko at tilapia bakit? Kano rabi Madingarod ti tagtagainap ko itay nakaturo ka dita sa alas. Anya? Di mo ilaktiri daw ah. Agsubliak to mula dagos. Kung gayam, kanak man iti netbag. Ano ang tinetbag? No adda timod ko, di mangiawi dak to marin iti tilapia bakit? Pilyam ti dakkel anetbag ah, tapno ado ti malaon awan. Ay nawaw. Nagdadakkel ti tilapia ni Tata Pride. Manula ang ti inala kang nagdagsirin. Tinasayak. Kawit ako. Ang mga noon tapay makakita kanya nito. Narigat tumanan tagrasong. Nagawit ang giniling bakit? Ay nawaw, kalkalpas tala ang anangan. Makaw-awit ang arunay. Madi ka di tirik nam lakay. San magtikdik? Apay nga rod. Nalagip ko nagiti tilapia tarakin ko bakit? Saan ba't atumaray dagi jay tilapiam lakay? Win sanda tumaray. Ngamno itaray tistabali at tao ngay. Ay, day takit din. Agam, asino kumamot ngay ti mangitaray? Dagityawanan ba'y nagtatakaw Mabitla nga rod tagpakada ak iti kumareg. Kan uray sika, agpakada kamatan iti kumparem, kan iti anak mo iti bunyag. Tapno awan met ti makunkunada. Umay ka man pa inilo. Gure lagay. Ay agawaam! Tanapatag ti saludsudag kan ka. Ay nawaw. Kanya ti saludsuda maya. Nangalaam ka dagito'y dadakkel at tilapia, Gitarakin ko ah. Awan tinakita kakasta iti fishpan mo. Apay makita mo nga rin. Aglamang damat ah. Sapay nagado. Mayat na maituno na ito ba kanya? Sigurado lang ang asan ang naggapo iti takaw daytoy. Jesus, apay ko mga agtakaw akit adamat fish pan ko. Agluto ka mang diti sinigang, tamang ituno ka mo. Diyan duma, itad mo kananang. Santa ka ba lang nga ibusin deta pureng? Magtid ka man ititimba, ginilin bakit? Ne, nagawid ka magaya man lakay. Unak no nakaturog ka pa'y laang. Magituludak ko may ti pambigat mo. Nasapa ka na karing bakit? Iti kita iti fishpan ko. Naksayan ti tilapia tarakin ko. Ay nawaw, kasano kumamaksayan kat nagdiritso ka mat ija idirabe eh. Naturog ka pa yan iti kalapaw mo, taho na mabantayam. Diyak nga ron amaw bakit? Amok no mano ti bilang ti tilapia. Isu nga amok nga dati kurang. No kasta, binilang mo gayam. Uy, isu masigurado nga dati ng kisay. Ay, kasano nga ron daytan nga eh. Mangirwar kay titimba, taila ko takit din bakit? Ang mga nudita mapuutang ka, ininot na bay mouse. Nay, nagadumot to'y inyig mo at tilapia, puray nga nakaw. Iprito yung latan ti daddo mananang. Iso ka di day tao iti tilapia at tarakan ni nilaw, anakaw. Wananang, kas lawan mo tinakitak adadakkel iti fispan na. Kas namot lang ang tikunak, ngam naglemeng da kanunanang. Kasano kumangad dati dumadakkel, kat linawas mo't akisayan na anak ko. Ay, diyak amukan ko nanang. Ay, kita kat di ang mga nufis pangayam ti sabali tinangalaan na. Diyak kayat timangan iti nagtaod iti takaw, anak ko. Ilutuyukit din habang fresh pa nanang. Sinaludsod ko ti anak yung.
Kat kuna namot, asaan ka no atakaw tinagtaudan day ta tilapia, nanang. Day tala, ang Freddy lakay. Adong ba tinakitak at tilapia niya? Di tilaan nga rin tinabati ba kay? Inunaan nakbit ki sa balay. Anya? Talaga masulonak. Dakil ti po unak iti dayta tilapia. Ng takawang da pailaing. Ay nawaw. Asino kumangay tinang takaw lakay? Dayta nga rin ti jakam mo. Ay, no sino man dayta kagtatakaw. At dandutal daw na. Dakil ti po unang gilwar ko para iti dayta fishman kulak balay bakit. Barang agsubli ti po unam no may lakom to'y nabati lakay. Kurang subli ti po unak. Sayang latta niya tinakaw da. Di pilak makarma dayta kagtatakaw. Ay, nalabas ka mo't nagsasaw lakay. Kaya tatlo na pagdakman na. Sakit tinagam ko, tikas na kayo na namin na. Bakit? Lukatam ti siyang. Sa anak pa'y analpas, apay aya. Agawa ang bakit? No misbo ka, di tarwar pa'y laang. Sa anak pa'y analpas ko na manang, karugrugit laang. Saan nga isburay ti bakit? Sa mali na ito yan. Anya, Agawa ang kitay. Tatalaga rumaral. ay nawaw. Anyot mapaspasamak kan kaya nilo. Anay ko, anay, nasakit ikan ko, bakit agawa mo na? Kumusta tiliknam nilo? Nasakit ikan ko, bakit? Ay nawaw. Apay ngay. Diyak malam mo. At ang sama, madiakin lang ko. Anya kumangay. Tilapia kan kangkong laang matisindata. Anay ko, talaga nasakit, bakit? Anay. Agkakalingatan ka pa yan. Ano po? Itarayin laksa ni hospital, bakit? Ang mga nudyakon may lasa tayo ito. Ay, di nakman pagdandanagan akasta si Kanilo. Noan niya nga ni tikinkinan mo ah. Anya ti masapul mo, puring anak ko. Amangan no ada iduldulin mo nga agas ti sakit ti tiyan di tananang. An-anwam ti agas. Nasakit ti tiyan ni Nilo, nanang. Agkalkalingatan pa yun. Kan agkarasubli iti CR. Ay sos, amangan mo't no adakin na akinuntra ti tiyan na anak ko. Day tatisaan ko asigurado, nanang. Sapay dwala ang samot tinabati iti agas nga indulin ko. Okay lang, nanang. Tinapatagkat at tumaran na. Mabiit lang nga raw. Tamapan ko alaon itinangidulin akanak ko. Anya ti ko na yun, Nana Ginilin. Ay, napilitan kami anang ilako iti tilapia. Taagraira manandag iti agtatakaw, pureng. No kasta, natakawan kayo, Nana? Wen, pureng. Nadismaya nila kay ko. Tanangirwar iti puunan. Ngam kasjay matpi man tinagbanagan na. Kaano pa'y, Nana? Idinapan kami naki-birthday di talaod, balasang ko. Idinagawid kami. Nagdiritso nila kay ko iti kalapaw may. Tapno mabantayan na kanaw ti tilapia taraken na. Idi kabigatan. Kuna naman tinanaksayan kanaw. Anya? Bilbilangan na ngamen ti taraken na. Iso at talagang amuna no naksayan. Asino nga'y ti atapon nyo ang nagtakaw, Nana? Saan mi pa'y nga amo balasang ko. Kasta una iti unget nila kay ikaw. Uray asino matpiman no matakawan. Ay, si kagay balasang ko. Sa dino ba't ngay tinagapwam? Iti ayan ni Nanang, Nana. Napanakla di mawat iti agas. Tawan mo't tilako da di ta tersena. Apay, asino ti masakit? Nilakay ko, Nana. Nasakit ti tiyan na. Agil BM pa yan. Uray la agsubli-subli iti banyo mi. Anya? Tumaram to'y intag ni Nanang nga agas lakay. Nagkakapsutan, bakit? Talaga naskinitaray ta ki hospitalan. Agpudno ka man kanya. Ay ko, Nangalaam iti ado at tilapia nga inyawid mo iti naminsan. itipispan ko, bakit? Di nakululbudan nilo. Pudno ti bagbag, pureng. Di ko na ni Nana Jenilyn itay nasabat ko. Natakaw ka no ti daduma at tilapia ni Tata Freddy. Awante mo, tita.
Ibagam tipod no. Tano saan talaga abaybayan ka? Di mo mataraminin tingas na kanya ka, bakit? Amumot anat feeling well na tao ita. Kastapay lang mo, tibagam. Ibagam tipod no kanyak nilo. Siga ka di tinangkisay ititilapia ni Tata Prede? Bakit? Ay napakpakawan nilo. Iso ang nasakit ta tiyan mo. Tanangan ka itinagtaod ititakaw. Day tatiganabam. Di mo tumtumaran ti agas nga inter ni nanang. Kasapulak na ita, bakit? Ay saan na nakasapulan? Rik na ang tibunga ti dakas nga aramid mo. Kumusta ni Nilaw, puray nga anak ko? Adda iti salas, nanang. Nasakit ka di pa iti tiyan na. Gunggo na na. Ay nawaw, apay mo't akasta ti panagsasaum iti asawa, manak ko. Kasta ti ganaban dagiti agtatakaw, nanang. Ah, agtatakaw? Nasalaw ko ni Nana Jenny Lindy tadalan iti na minsan. Kat nakunay na kanya, anak sayan ti tilapia ataraken ni Tata Freddy. Ah, no kasta. Isugayam tinangalaan ni Nilaw, iti inyawid na. Taraken na ti daduma, ngam ninayunan na iti tilapia ti sabali. Ay, mabusurak iti dayta at tao nanang. Ay, pauunayan ti kasta. Isumat lagayam ako nam, anasakit ti tiyan na. Kasta unay kano ti unget ni Tata Freddy nanang. Si kaman matpiman tinangirwar iti kwarta para iti dayta afispan. Sada pay laang takawan, talaga ang makaungit ka, nanang. Anya nga iti planom italakay. Saan ko nakargaan ti fispanta, bakit? Isuda lang at sayang day jay no saan ang makargaan. Makapadismayamin nga, Meng. Anya nga tanu paaladam lakay. Tailandok. Samo igatangan iti kandado. Isupe agastos de tamat. Wala, gam at least, makasigurado ka saan na ka atakawan lakay. Mamuwak lang no sino na itang tatakaw. Nagsaludsuda kon iti asidig ti fish pan. Kat awan ka lumat nakita na lakay. Uray ka ni kakaambong, nagdamagak. Nalaing na itang tatakaw, ah. Ninilo, nakasaritam ka din? Ay, uwi na niya. Padasam man ti agsaludsud ken kuana. Amangan no at dati na ilaw an anakita na lakay. Itatamayaten tirik nam, agpudnukan kini Tata Freddy, Nilo. Kasano nung gurahan, nak? Bakit? Basol mo matlang ah. Sampay nga ita. Na, di ka mabutang? Kita ma, dandanikan matay ka po iti sakit ti tiyan mo. Ni bakit mo? Kat pudnumat, agkalkalingetan kanto pa iti sakit ti tiyan mo. Naimbag ko nam tanailasat mo pa'y. Pangahasim at di mo istoryahin iti sa bali, bakit? Apay kumaasaan, mabaing ka? Makababay mo nagpaiso. Katawaan dak lagit din umamanda. At damot gayang bain mo, ngam apay anaaramid mo pa'y laang tagtakaw. Ala, mapan ka iti ayan ni Tata Freddy itamat laang. Ibagam kan kuana no anya ti inaramid mo. Kan bayadam mo't laang dagiti rumbang abayadam. Kado anak, bakit? Please. Ang mga noan niya taramidin ni Tata Freddy kanyak. Sapay sa bali tayo siya nung makaungay turay lakayan. Da kayo magayam, pureng, nilaw. Mapanak kumaitayan nyo, itong madamdamagay. Saanan ang kasapulan, Tata? Adda na patig nga ibagat ti asawa kada kayo. Nek, nilaw. Agkalkaling itan ka, Mike. Ah, kasting amin. Ala syaklatan ti mangibaga, Tata. Ninilo tinagtakaw iti tilapia at tarakin nyo, Tata Freddy. Ha? Anya? Pasensya kang tata. Bayatak titinako ko. Ibagam lang naman oh. Awalan kay tibaeng. Si kalaeng gayam. Isong agpaiso, Tata. Ay nano amuyol ako ma. Dandanin na tayo po iti sakit ti tiyan na. Nag-LBM. Ni bakit mo niya? Ay agtal na ka. Tasyak ti agistorya kini Tata Freddy. Kasla marigatan ka ngamin amang ibagakan kwa na. Haya po ka nga tao.
Anya lang mo jay ipakadam ko ba? Eh, basol ko, tata. Nukural nak. Mawatak nga ta. Basol ko matlaan. Tikandak lang, ha? Nilaw, di mo ko maulitin, tikas di kayo naramid mo. Kin bayadam, uno sukat ang titinakaw mo, tapno kwetstan. Oh, nangag mo, Nilo. Un, bakit? Pagyamanam tanasaya at ni Tata Freddy. Tanudad dumalaang, ang mga no ijay barangay hall ti pagturungam. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinarigat ti biag, di mo pag-interesan ti nagrigatan ti padam a tao. Naragragsak ti agbiag, no awan ti maagrabyado no mapasaktam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya ka. No, simple lang nga kasarti ka ba ilak nga ipahikin ka, Connie? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta kanyak, Julius? Nairanlat ng tumang ngamin ano ospital tananang gandata. Nausaran ti kakaisuna nga urnong ko. No kasta nga rod, da kami kanina nang ti agpanunot iti pamuspusan. Tapno mapasamak ti arapap ko abongga kan laysa. San ngamin na masapol abong ka ti kasarta? Panagkunam ka di, kat umanugot ni nanang asimple lang ti kasarta. Sana kaskari na tumututang ko ni. Diyak magkayat akalpasan ti kalay sata. Day talag baybayad iti utang taramidin ta. Basta, kasaritak to ni nanang. Sigurado nga damay suggest na pamuspusan. Awan ka nung arod ti kwarta na nanang. No siyak lang nga inam, saan ang mabalay na simple lang ti kasaryaw ko ni anak ka. Uri siyak matananang. Kayat ko ti bongga ang kasar. Sa nga pulo a baboy, kendo ano ang kumati partintayaw. Agraman kawas nga isuot tayo. Kanti disenyo ti stage nanang. Naskan a bongga mat. Diyay nginginaan. Tapno sulit mat Ay katun! Dakkel ti gastos. Ngam adda ti napanunot ko nga aramidin ta. Di mon ibagbagakin ni tatang mau. Nga main, simple laeng mo ti kayat dayjay nga amam. Wan nanang. Datalatan ti agplano, anak ko. No simple lang ti kabailan tayo. Maanusan bakit? Anyagi ka raw. Na, maminsan laeng ang makikalay sa ni kuning nga anak tacho duro. Anyagi ka raw ti kayat mo mapasamak ita. Umutang tayo. Adda ti napanunot ka. Ngam jakpay maibaga ita. Ay nawaw, kita ang mga planong ti umutang. Da kaminto kindi ko ni ti makamu kunak nga raw. Dagulit kamag. Iso, kasta ti anak ta. Saan ang makontento iti simple? Tauray si ka nga ina. Mahilig ka mo iti bungka. Unaklakit din no asino ti bisita. Si kamat gayam na napalma. Agtugaw kayo pa'y Ay na, amangan kiday no adda ti extra manim dita. Gisail. Ah?
An-anom ti kwarta, nana? Mausar kuma iti kalay sa dakunay kan Julius. Ay nawaw, umutang kayo para laang itikalay sa, nana? Kasanaw kat mamirmiraot met gayam day ta Julius. Di nakabailan nga itag ti bungga kalay sa iti kakaiso na nga anak kao. Noan niya ti kabailanda, isulat ta kuman, nana. Makontento tayo kuma. Di ka kadi madanagan, bayadan minto mo lang nga dagaws, kalpasan ti kalaysada. O sige, pabuludan ka, nana. Ngam adda ti kasuratan apirmaan, ah. Day talagayam, sigay agpirma ka. Saan kumot nga itarayan ti utang kao? Ay nawaw, nagadwa kwarta, nanang. Para day ta iti kalay sayo kini Julio sa nakaw. Nangalaan yung matitikas na kadakala kwarta, nanang. Binulod ko Anya? Kasano nga yung mabayadan tayo dahi nanang? Yan tagay dagulit kamod kunay. Ibagaklangag. Nayunan tayo tininong kaninang yo iti kasara nakaw. Anya? Una tapno masukatan ti gastos tayo. No ado tininang kaninong ya. Di adon tao ti maurnong akwarta. Mabayadak tao dagiti binulod ka. Ay, wanyag paiso, nanang. May at tinapanunot yun. Pilyan tayo dagiti babak nang. Tapno sigurado adakkel ti itadda. Ay, katuwan nga min tulungan nak nga raw. Tarugyan ta ti agilista, anak kao. Ay nawaw. Ati dog matilistaan ti inalayo aninong kaninang palma. Bakit? Panagkonam tsudoraw. Umanay mo't siguro day ta. Nagaduunay. Katwan na tapno adun tumatimangtid iti kwarta. Ag subli asigurado ti gastos tayaw numangtid amin dagiti nakalista. At dapay basita sobrana. Nukasta, imutang ka talaga. Wun lakay. Di na duma, naibayad min kadagiti supplier a nakasarita ma. Ay nawaw, jak magustuhan ti kasta apamayan nyo itanak tabakay. Just go with the flow nga minun Na. Everything is under control. Ay, di kay romanik lamaw, tada kami iti anak tati makamu iti dayta banag, Chodoro. Makamu kayo manlangan dita. Sana ko na makibiyang. Kasta di kay sumanaaw no awan matlaang ti may tulong yaw. Ngem no addan to ti dumteng apariko, da kayo mateng ti makamo. Di na kam iramraman kin Julius. Ay nawaw, saan to ama pasamak dayta duro? Dumagas ka man pa, Julius, ading ko. Ada ka ti baga, manang Giselle? Amom ka di ti inaramid ti agbalin to akatugangam, ading ko. Anya ti naramid na aya, manang? Imutang iti kwarta kanya. Anya? Di mo, ama? Awan iti saritaan mi ti umutang, manang. No saan ka amamate, at iti kasuratan. Impapirmak matlaangan kan kapitan itay. Ay nawa, nagtakkel ti inutang na. Una, tapno bongga ka no ti kalay sayo kinikuni. Isumot ti kuna ni Nana Palma. Talaga ka di akayat yu ti bungga kalay sa koni? Da kami kanina nang ti mga aramid iti pamuspusan. Takurang matiintad mo. Narigat ti bungga kalay sa nuutang mo tinagapuan ti kwarta koni. Ay nawaw, saan ka matamakaw awat si ka Julius? Ada nga rudan na panunot mi kanina nang ken nakabayad kami kadagiti suppliers. Narigat ti mailumlom iti utang ko nakmanan. Relax ka dilaan. Kasano nga rod ang mabayadan tayo dagita nga inututang yung ay. Kita ti listan ti agbalin aninong kaninang ta. Nakasarita min dagita kat imanugot damat. Ay nawaw, nagadon? When tapno adun tumat ti maurnong akwarta numang tedda. Di adan dun kasukat ti ginastos tayo. Mabayadan tumatlaang dagiti inutang ni nanang. Anya? Adula unay tinalada ninong kaninang iti kasarmi, Tata Chudoro.
Day talaang muti kunak idi nakita ti listahan Julius Barok. Yung bawanan ti maaramidak. Ta may mayat kanuno adaw. Adumot ti maurnong akwarta. Addan to kasukat ti gastusyaw. Kasano nagkurang to ti dagiti ninang kininang mingay? Mamupay ka dagita nga gina. No apay ngamin akayat dati bongga akalay sa. Isupay gidi pagparikutan. Daytoy tinapili mi agawon ko, Julius. Daytoy mati para kan ka. Agraman disenyo ti stage. Nakapili kami matan. Kan adapay cake. Oh, anyat makunam ka dagitoy a disenyo. Ay nawaw. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka matsumungsungbat. Anya nga minanti ko nam ko ni. Kitaam dagiti disenyo ang napili mi kaninanang. Anya kami ayat ti pampanunutam. Dakkel sa amat ang tigastos ko ni. Isungarod nga adu tininang kaninong anaala. Pagyamanam kit di tanakapanunot adagos ni nanang iti solusyon. Gastos sa talaga. Kasta talaga. Ada ayamat nakita ang nagkalay sa asaan ang naggastos. Oh, anyang iti ko na dagiti dadakkel mo, Julius. Makaumay da ka di? Wen ko ni, ikarigatan dati umay. Oh, matlagayam. Apay akas la naunag man ti pampanunutam. Umadanin ti kalay sata. Kasla saan ka naragsak? Naisagana aminan. Fully paid pa yan. Pampanunutek lang ti dakkel a gastos tayo. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka? Adi mo pagparikutan day taabanag. Taado tininong kaninang taamang ted no bilang laeng. Awan ka di ti panagtalag mo kaninanang? Isu tinakapanunot iti day ta solusyon. Nakiitam ka day ti disenyo ti kasarda ko ni kan Julius, Giselle. Saan pa ay nana Paulita? Adayumat ngamin ti ayanda. Ay, bongga si ka. Kasla kalay sa dagiti babak nang. Wen ngam nagapumot iti utang. Anya? Day tatipod nuna na. Imay ni Nana Palma dito'y balay, idi pa'y napalabas abulan. Imay imutang iti kwarta kanya. Lukas ta. Oo, tanggayam tinagapuan ti kwarta ngay naramat da. Wena na. At dati kasuratan mi kin ni Nana Palma nga agbayad to adagos. Pangalada nga tatibayad da. Sapay baboy kanduang kano ti mapartay. Isu tinanggag ko kay. Ay, jak amo kadakwada, Nana Paulita. Ti importante kanya kat makabayad da. Ay nawaw. Social climber mo dagita tattaaw. Ipilit dati bongga akalay sa kawang magkwartada. Uray ni Julius, nakla at idinaamuan na nga imutang ti ina, ti maasawa na. Happy wedding, kunay balasang kaw. Agyaman naklaunay, Nana Paulita. Oh, diyak mo makita nila kay Mau. Ay, napanimis mo, Nana. Kumusta kan, Mari Paulita? Ay, nawaw. Bagay mo launay tabano, Mari Palma. Ay, nagyaman naklaunay, Paulita. Ay, maragsakan anak hanggang iti imbagam. Agramad dekorasyon, Maray. Madlaw ang inginaan. Ay, wun. Dakkel nga agpaiso ti gastos, may. Ay, naimbag man. Taada ginastos yung, Maray. Wun Ay, kuha nanang. Sikapay lang timang bantay dito ay taumisbuak labiit. Ay, sige. Mari Paulita, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama, Ay, okay, Maray. Ay, nawaw. Talaga mo dagito'y nga ang ginaa. Di ko na siguro. Diyak ambo nga utang tinagapuan ti kwarta nga inaramat da. Naliday ka, Julius.
Dakil sa amat hindi nagastos, tatang. Uwin atay pilit na mga agina. Siyak pa yung ti bumain ka nagiti dadakil mo. Man nakawat mo dagiti dadakil ko, tatang. Di talang amo ang naggapo iti utang kita duma kwarta na aramat. Angam, anya pa iti maramidan tayo. Kat nalpasan, tatang. Barang dakil mo tinaurnong akwarta abaraw. Narigat mo saan amabayadan to utang. Masya na ang kadagiti ninong kininang mi, tatang. Kasla napilitan ti dagduma. Eh tamad lang tinadlaw ko anak ko. Diyak lang imbaga kan nanang niya. Tas sigurado nga agunga manan. Huwag gayam. Mapanak pa'y man iti ayan da balayan. Kaya't kumati makiis-istorya kadakwada. Sige lang, tatang. Agsubliak mo tin itayan dako ni kanana. Kumusta nga ko ni anak ka? Ado ka di tinangtad iti kwarta. Dagiti ninong kaninang yaw nang tada ka di amin ay. Kontrolam ta boses mo, nanang. Ang mga nada makangag. Ay, umanay mo't siguro day ta ang maibayan iti utang anak ka. Diyak amo, nanang. Kasano adi mo amo? Itutal mo ay ikita agmantilistaan. Oh, dagito'y laang tinangtad, nanang. Tidaduma awan tay. Ay nawaw, apay ngay. Kasari tayo idaan, nanang. Kasano ang makabayad tayo iti utang no di mo't bang tadagiti ninong kaninang yaw? Ah, kasari tayo idaan, nanang. Ah, ni Julius ti sumungad, nanang. Agsarita tanto inton rabi eh. Da kaminto kanina nang tiagbilang iti kwarta, Julius. Uwen, okay lang ang kanya ko ni. Saan ko matapag-interesan tayo ta kwarta? Ay nawaw, rumbang laang taadamot na kay planuan da ito yung kwarta. Da kayong ginanang timakam mo. Kasta amumat ada kami kanina nang tinagaramid iti pamuspusan para iti kalaysata. Gaputa kurang mat ti kwartam. Umanay kumano simple lang ang kalaysa. Ngambong gamot ti kadyo ka ni nanang. Takas tapay laang mat ti bagam. Kasano pa yan day tananang? Kita agmantilistaan dagiti nang tad iti kwarta ko ni anak ko. Oh, adtoy nanang. Ay nawaw, dagito'y laang. Wan nanang. Hisungarod nga ado ti innala tayo aninong kaninang tapno agsubli ti dakkel agastos tayo iti kalaysayaw. Ngamne, manulaang matintad da. Ay jay dadtuma, awan pa'y tinagan da iti listaan. Anya nga tano, agpatulong ta kada tatang. Una iti pamilya ni Julius nanang. Manulaang mat ti contribution da. Ay wanag paysaw. Nas ka na tumulong da amang bayad iti kwarta na aramat iti kalaysayaw. Saan mo't amabalay adatalaang tiyang parikaw? Apay adi ka makaisang bakay. Kit napasamak mo tibungga akalay sa asang kaibagayo itanak ta. Dakkal ti parikaw, Chuduro. Ay nawaw, apay ka di palma. Kurang tinaurnong a kwarta. Ah, anya? Kasano? Kat manula ang matiintad dagiti ninong kaninang da. Jay daduma awan pay. Ay na, talaga nakaimimot dagita. Tay pabasol mo pa iti daduma. Asino nga mintinangibaga nga umutang kayo para lang iti bungga akalay sa. Sayo namnamain ti iti dagiti ninong kininang. Ay, awan ano kasta ba kay? Da Julius ngay, ti pamilya na. Nasken ang makigudwada iti mabayadan. Sika tinaturad ngay mutang. Takdrama. Di mo iraman ti pamilya ni Julius. Ta idi pa'y nga imbagada asimpi akalay sa laeng. Ti kabailanda nga itag. Ngam gapo ta agin lalaing ka, imutang ka. Ayan ngay ti bayad ti utang mo, Nana Palma. Ay na, pasensyakan gisail. Ngam kagudwa pa'y laang ti maitid ka. Ay nawaw, sana mabalin nana. Nasken abayadan nyo ti buo. Kurang to mga maintintad dagiti ninong kaninang dako ni kan Julius. No kasta,
Namnamain nyo, ti itid da akwarta kadagiti agasawa. Iso nga adaw tinalami aninong kaninang. Ngamnay, imo da magayam, manula ang tintad. Di kay agpabasol, nana. Tada kayo tinagdesisyon iti bongga akalay sa dakoni. Kat ita, bayadan nyo ti inutang nyo. Kano saan, agreklamo ak ije barangay hall. Adda ti kasuratan a pinirmaam, nana. Dayta ti puno na napaulitang. Imay ni Nana Palma dito'y balay itay. Oh, kahit binayadan na ka di ti utang na ken ka, Giselle, balasang ka. Kurang tiinted na. Iso anak kaunga takpiman itay. Kasano, tigayang kwarta nga ited tininong kaninang tinamnamaan da pagbayad da. Ay nawaw! Isu malagayam nga ano tininong kaninang nga inalada. Nalabos ti kasta ka panunutan dagita nga agina. Kasano nga ruda na makapagsingir ka ita, Giselle? Mapanak iti ayan ni Kapitan, nana. Ijay kami laangan nga agsango kada Nana Palma. Talaga asaan ang makarik na day taad, Julius? Di ka aramid. Tada kayo kinikuni tinagplano ti dayta. Kung kaya, mapan ka kano di barangay kunan ni Kapitan. At dati talaw anang ireklamo king ka. Ay nawaw, apay nga'y asyaklaan. Naturig ka ngamin nga imutang. Si Kamis mo tinagdesisyon. Anya nga ita, kurang tinakulikta kwarta. No nanggirwar ko man ni Julius iti kwarta, saan ko mapasamak ti kastaw? May sapay dagitaan ninong kaninang, manula ang tintada. Saan kami kitday na makabayan? Nakitak ti kwarta nga inwar ni Julius. Umanay dayjay para iti simple akalay sa. Nakaarte kayo pa'y gaming. Ay nawaw, imbes na tulungan na kamay. Parikod nyo daytan. Mahilig ka iti bongga. Awang gamit titinggan nyo asaw. Hey, mailumlum kayo iti utang no kasta ti aramid yung agina. Ay, nawaw! No di mo kaya ti mailumlum iti utang, makontento kano anya ti adda. Di mo namnamaan ti iti daduma a tao, tapno awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbag nga oras ma, Romel Baraw. Oh, na kayo magayam na Elvira. Anya tingkatangan niya. Ay adu Baraw. Ikanak iti keso, ibab, mantika, ketchup, kanda dumapay. Adto iti listaan. Inlistak amin bitan. Makaamukan amang kita. Wain. Oh, sige, nana. Mabit lang ako da. Tigasaganak lagi tinakalista. Sige laeng, Baraw. Okay, wait a minute. Nalinis ka di akan ng dagita, Auntie Elvira? Ay, di kayat ko asawan.
Dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel. Katuwang, apay kumangay asaan, kuno isumot ti aramatak nga aglut-luto ijay karinderya. Awan pa'y mo't nagreklamo ang nagsakit ti tiyan na. Kun may sa, talaga adito iti pakagatangan kadagiti nalalaka a grocery. Oh. Ato yung dagiti ka sa ulam, Nana Elvira. Ay agyaman akbarok, ay gayam, kaano nga iti expiration dagita. Ti keso gan iba. Idi pa'y napanalawas ang nag-expire. Timot tomato sauce, kung dagiti dagduma pa'y, kag-expire na lang. Mabalin pa amin dagita na na. Mabalin pa'y nga rod dagitaw eh. Wala na, 100%. Apay nga awan label na dagiti lakom Mang Romel. Ano at the level na, kahit maamuanan dagiti ko, gata nga expire ti gatangan da. To'y lata ti iba. Sigurado ka nga ibab day tayo, ah? Awan mo ngamin ingkabil mo apakailasinan. Wala na, sigurado. Ah! Ante Elvira, Napay ka day, balasang ka. sigurado kayo kadi as safe dagiti ginatang tayo ka ni Mang Romel? Kat no puro expired matgaya man dagiti. Amaom dayan, kung kunadala ang day ta nakakabil nga expiration. Kita to'y kesaw. Mabalin mo lakta ka nun. Basta saan pa'y anagbuot, kung saan pa'y anaangog. Ang ante, Dahil mo't iba, mabalin pa'y, basta awan pa'y lati di nakaikargaan na. kasano no maamuan dagiti gumatgatang kada kayo nga expired gaya man dagiti aramatan yo ante. Ay, saan dan to amaamuan? Malaksid no si katimang ibaga. Ah? Ay nadayan, ita a panawaan, masapul tayong diagbalin a praktikal. Ay gumatagak man itilakom nga spaghetti, Mari Elvira. Gandwa dito'y palabaw. Sige, sige, ay babit lang maray. Hop. Si Kangay Mat, Froilan Barok, anya ti order mau. Sagmamanoy tayo tila ko mapansit, Nana. 20 pesos laang Barok. Dahita ngay palabaw. Parehas Barok, 20 pesos mo laang. Ay, kadwan ala ko ni Mari Elvira kat 20 pesos ti may nga order. Kas kumaiti spaghetti, pansit, sopas, kanday talugaw. Ah, kasta ka day, Nana Mabel. Wan! Naglakamot tan. Talaga na kadagiti lakok Barok. Tulong kumutlaangan kadagiti gumatgatang nang runa kada kayo akabaranggaya. Isungaron adito iti kanayon ko apaggatgatangan. Ngamen, sulit ti baybayad ko. Nalakalangarudan, nalinays kan naimas pay. Ay nawaw. No kastakit, hagbalinak mo't nga rodan asukem, Nana Elvira. Ay katuan Barok. Anya nga ron tigatangaw. Ikanak man iti dua nga order di tapansit. Dua nga order matlaang di tapalabaw. Okay. Kan, nayunam matan iti dua nga order iti sopas. Ariglado, suke. Oops. 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 8. nakaadukan sa manan, Ante Elvira. Ay, wala balasan ka. Ay, manayunan man ti ornong ko iti bangkaw no kastoy laang. Ay, nawaw? Ti sweldom ngay. Alaom ka dain. Ay, saan pa'y, Ante? Total, libre akmat amin dito'y balayo. Urno nga ti sweldo, taipaw it kuntoy dya probinsya. Sige, awan parikot iti dayta. Inayon ko pa ilaang ngarod nga ibang ko inton bigat. Ibagam laang no alaam, tasakto i-withdraw. Wen, Ante? Pansit! Lugaw! Supas! Gumatang kayo mga sukay! Malaksit analaka! Nalinays ka na iwas pa'y tila kumay! Gumatang kayo! Ato yung tikaluto apansit, Ante. Naimas da ito, itado tinatang na. Malala, inayon mo ditan balasang ka. Kalubam anaimbag, tapno saan asir kentingilaw. Ang mga nudida kayat agatangan no da makita da ang ilaw. Wen, Ante?
Oops. Aday ta, auntie. Naibalis kon. Tay nga spaghetti, nalutom ka din. Wan, auntie. Nakasaangan. Mabiit langan day jay. Nasaya at mat nga rod no kasta. Sigurado ang maibus man ng tilako ta ita, dayahan. Sigurado day ta, auntie. Tagbantay ka pa ilaang dito'y wain. Tamapanak manen gumatang kadagiti kasapulan tapang rekadaw para iti iluto tamanen inton bigat. Iti ka di manan ayan ni Mang Romel ti paggatangan yo, auntie. Ay katwan sa dino pa'y kumangay. May mayat ijay tanalaklak kadagiti lako na. Nanginaunay numapanak kadagiti grocery. Nakayo ang arod, auntie. Wun, may mayat ti gumatang itinalaklak ka. Tapno daras ta makaurnong balasang ka. Wan matkit di ah. Bala, panawan kan di taoy. Mapanakaw, tajakit maladaw iti papanak. Amangan no adun tumanon ti tao iti palingkay. Sige, auntie. Di kay agdanag. Siya kung ti makaammo dito'y karinderya. Nay, nasa pa kayo itaana na Elvira? Ayun baraw, talaga asinapak. Taamangan kunak no adumanen ti tao inton madamdam ah. Kapag gusto lang mo, iti sa sangpit yun, nana. Awang pa'y unay ti tao. Anya tigatangan niyo? Daytoy baraw, inlistak amin nandita. Ha? Mapit lang nga talag amin dagitoy, nana. Sige baraw, katkas iti sigod wan, the lower the price. Ay na wow. Un ka din, nana. No problem. Basta da kayo. Okay nga raw baraw, kat itapay laang, agyaman akon. Awan anyaman na, nana. Adda ka di payla kum amerienda, Mari Elvira. Ayun maray, adapay mo, ipapaibos ko laang ang ti pansay. Alaang kit di amin nun. Iti kasta, makainan na kami mutan kinidayan. Lukas ta. Naibusan tila ko yaw. Wun, last day to yan. Iso agulpyo mo, maray. Tapno, hayayay kami mutan. Ay nawaw. Hay, kunamat ah. Ah, Agam, talaga abilibak mat itila ko, Maray. Mabili. Nagbiay tamaim ibaos. ay launay amaray. Talaga akasta, nunalakakan na imas tilakaw. Kasanaw, isupot ko ka di amin ang daytoy taala umang. Wan, Maray. Mabit lang nga ron, maray. Aday ta, naikarga kong itisupaw. Adto'y ba't tibayad ka, Maray? Agyaman ak maray. Awan anyaman na, Maray. Sobra mo to'y inten na. Ha? Ay, bayamon. Isupay ama inayon iti ornong ko. Gusto ka di ba't lang tinbayad ka, Maray? Ay, wun maray, husto. Sige nga rod, Maray. Mapanakaon. Kat agyaman akmanan. Awan anyaman na maray. Sigay, agan andad kay tidalan mo ha. Agsubli kan tumanen inton bigat. Wan, Maray. Ay, nawaw. Ay, naipaibos ko lang aro din tilako. At dapay bonus ka. Naggana sa'yo. Di pa'y ka dinaluto tilutlut pum asupas, dayan. Itay pa'y dayta ah. Ay, mabalinan da ito'y auntie. Ikaklangan iti iba. Ala, agawa am nga raw tanay. Naibusan ti naka-display ijerwar. Auntie Elvira, mabalin pa nga ta da ito'y iba. Naglatimat ng tilata na. Nan kita akman. Ay itinasayaan. Lukatam takitaam no mabalin pa'y. Usaram ti kan opener. Sige, auntie. Mabit lang nga rod. Oh, aday ta. Lalo katakon. Ay mabiit lang taramanak. Mabalin pa'y dayta. Sige, ikabil mon iti supas. Ang, auntie, kita ang ti kulay na oh. Kasla yelo mo't nun. Saanan apuraw. Talaga mo't akasta. Agyelo ti ibab. Malakit din. Ikabil mong tanay. Agalas jisen. Sigurado nga aduman ng ti tao inton madamdama.
Oras nga minang ti panagmimerienda. Nana Elvira! Nana Elvira! Nay, apay alain, agdardaras ka mag, kasla aday tartarayam. Apay, ada ka din napasamak. Ni Froilan, Nana! Aw, apay ni Froilan. Na food poison! Ha? Kati ko nada, ti kano ginatang daala kung ti makagapo, Nana! Ate Elvira! Ate Elvira! Luktan niyo ko matiri daw! Ni Dayan da ito! Apay ka day dayan, kasla mabutbutang kamot iti kasta langam. Nadamag yo ka din? Tiyan niya. Adun tinapan nagreklamo iti barangay, gapoy ti food poisoning. Anya? Irik-reklamo dati sopas ngayon luto tayo itay. Iso ka no ti makagapo no apay an na food poison da. Simakit ka no ti tiyanda, idinalpas da akin nan ti sopas aginatang da iti karinderyayo. Ay, awan basol ko iti dayta. Anya? Sika tinaglutaw, iso asika nga raw ti agsungbat. Anya? Angam, nalinis ak nga agluto. Amuyo da ita. Da kayo ti aking basol. Ngamin, agus usar kayo kadagiti expired apang Ricardo. Ay. Dinak man balbaliktadan si kadayan. Katput no, mat saan ka di? Da kayo tipon kan makagapo da ito'y aparikot. Saan na siya? Mari Elvira! Mari Elvira! Rumor ka dita! Ay nawaw, apay. Anya ti parikot mo, mari mabail. Sika ti parikot! Sika ti parikot, May Elvira! Apay nga min aya. Isugayam anala ka dagiti lakaom. Ta expired dagiti usarem arikado dagiti lakaom. Ay. Di ka man nagsasaw iti kastamaray. Awan amok kadagiti ibagbagam. Oh! Si Moko itayan ni Dayan. Inaklon na ti amin asika ti akin gapuanan ti food poisoning dito'y barangay tayaw. Sana pudno dayta, Mabel. Anya? Dadadaulan naklaang ni Dayan, gaputa palpak ti ingkastana naglutaw. Anya? Iso ti makagapaw, iti pan naka-food poison niyaw. Saan ka asya? Naimbag nga oras yun, Nana Elvira. Ha? Pulis. Kaya't na kayo nga imbitalin, iti Plesinto. Tapno maimbestigal ang tinapasamak a food poisoning anang tao kano iti kalindelyayo. Ha? Sige, sir. Ikulong nyo na ita, babae. Bakitan nga wan konsensya na? Sigun iti balasang akadwayo iti kalenderya, ha, Nana? Gumatgatang kayo kano kadag iti expelled alako. Nga iso ti usalin nyo apang lekado kadag iti ilaklako yo. Husto akade, Nana Elvira. Ay, kwa. Husto akade. Uwan, sir. Ha! Apay nga alamidin nyo ti kasta. Amo yung may amabalin ang makadadael iti salon at ti panangan kadag iti expired. Ay, kwa, sir. Nalakang amin. Iso nga iso mo tigat-gatangag. Tano gumatangak iti baraw. Sigurado anang ina. Di kat maapektaran magtinegosyo. No kasta, napatpatiggal ti negosyo yo. Ngam ti salon at ti kaadwan. Kasta ka di. Ay, saan mo't nga iti kasta, sir? Amuyo ka di, apatong-patong akaso ti sangwen nyo. Kapu iti da ito nga inalamid yo. Anya? Ay sus, sigurado adakkel ti gastusin nyo. Ngamin, masapol abayadan nyo dagiti tao ana ospital. Gapu iti panakapudpoy sunda na awatam. Salado itan ti Elvira sa karindelya. Kapu iti panaglabsyang na iti health and sanitation food safety laws iti pagilyan. Daita ti rumbang iti daita karinderya, sir. Gusto mo't tapnaawanan ti sabali pa'y mabiktima na. Un nga rod manluloko daita abagat. Gunggunana. No imay ka ditoy, tapno umay naksingiran iti sweldo. Pasensyakan, ngam awan ti maitid ka. Amo mo't anagsaran ti karinderya.
Ilakok matentoy balay kaw. Ta iso ti pagbayad kaw kadag iti customer an apektaran. Gapo iti inaramid ta. Ante, Ti maturdong kaw. Isaw ti pinagpiansa ta adwa. Idmayak, saan atap no umay agsingir? Nadikat umayak agpakada, tagahawid ako ni di probinsya mi. Kasta ka day. Numay papanmat iti sweldok, bayan yun dayjay. Sana bali na diyo itad. Ay, pakawanan na kumadayan. Pati si ka, nairamraman iti kalukwan nga inaramid kaw. Di kay madanagan, tanapakawan kayon, Auntie Elvira. Katsapay ko ma, tagbalin nga adal daytoy kada tayo. Punugayam at talaga ti kunkunada a karma. Nalabit aday tuyon ti karma, gapo iti nararamid ko kadag iti padak a tao. Awan matlaang serserbay dagiti naipundar ko, tain-inot na matlaang anapukaw. Ti karinderya, ti urnong ko a kwarta, kang runaan iti amin, ti balay ko. Ay, anya ka din daytoy anapasama kanya, Diyos ko. Pakawanan na kuma. Pakawanan na kadagiti ano ang nagpasula. Pagbabawya ko dagiti saan ang nasayaan nga inararabit ko. Palimaws, apaw, palimaws. Mangtad kayo man uray pangkaan ko laang. Maasyan kayo kumaitikas kanya. Palimaws. Mare Elvira, si kakadinday ta? Mare Mabel. Ay, wan maray, siyak nga road. Isubat lagayam ang nagpukaw kayo ije lugar tayaw. Taanda ka matan dito'y nga agpalpalimaws. Nalabit aday tuyon ti karma kanya. Gapo kadagiti saan ang nasayaan nga inararamid ko, Mare. Pasensya ka na. Tamaysa ka kadagiti nairaman iti kalukwan nga aramid ko. Sabay ko mata mapakawanak, Mare Mabel. Ay na, awanan dayjay, Mare. Lipatan tanti na palabas. Ay, wud gayam, amangan no kayat mo ti sumurot kanya kay simbaan. Mabalinda ka atulungan ijay, Maray. Ha? Kasaritak dagiti masaknan ijay, tapno may paayanda ka iti tulong. Ay sige man nga rod, Mare. Mayatak iti dayta. Kat itapay laang, agyaman ako. Kahit, kumusta ka ngay mat dito'y simbaan, Mari Elvira? Nasaya at matmaray. Dakil tinaitulong ti simbaan kanya. Nang runa kada father, kan amin nun dagiti masaknan dito'y. Malaksid nga addan trabaho. Adda pa yun pagnanaeda. Kat bigbigak nga utang ko ana imbag anakam amin daytoy ken ka, Mari Mabel. Agyaman akunay. Tanusaan agapuken ka. Amangan no aging kaita. Kat addaak pay laeng ije kalsada ngagpalpalimos. Awan anyaman na, Maray. Tinapatag, addan pag naedam. Syakit di tirumbang nga agyaman ken ka. Ngamen, kamaudyanan na, nakaamiris kamit laangan. Kang runaan ti amin, nagbalbaliw kan. Kitsapay ko maatadi mon sublian ti made nga aramid mao, Maray. Saanon, Mare? Jakon aramiden. Gaputa pa ng luko day jay iti pada tao. Nagbabawi akon ti kasjay ngay aramid ko, Mare. Ay nawaw! Di ka agaramid iti banag nga amum apakaisagmakam iti udina. Ngamin, awan sansantuan ti karma. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script,
ni Miss Freya Simsim. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.